Ovom zbilja posebnom prilikom pozivam sve matematičare svijeta, sve filozofe svijeta, sve mistike svijeta da pokušaju da opovrgnu ovu moju teoriju koju ću ja sad vama vrlo jasno, precizno i logično obrazložiti. O čemu se radi? Naravno o matematici. I da vam bude lakše, pripremio sam za vas dva vrlo jednostavna primjera. Praktični primjer i naravno logično uz njega uvijek ide teoretski primjer. U praktičnom primjeru imamo dvoje mladenaca koji su se tek uzeli i planiraju da imaju porodicu, da imaju djecu. I oni onda kontaju da se pomnože. Znači, dvoje mladenaca kad se pomnoži, nije dvoje, znači, oni kad se pomnože, njih onda bude više. Je tako? Međutim, u teoretskom dijelu vidimo da je potpuno drugačije. Ako pomnožimo dva broja, dobijemo jedan broj. Ako pomnožimo 3-4 broja, dobijemo jedan broj. Znači, ne može. U praksi vidimo kad se nešto pomnoži da bude više, a u ovome teoretskom kad se nešto pomnoži dobijemo manje. Ne može. A znamo da je praksa puno jača od teorije, jer je teorija samo teorija, praksa je praksa. Tako da tu mora jednostavno doći do neke revolucije u matematici. Eto, ne dajte mu lagati. Sami prekontajte pa vidite šta je logično. I ovom prilikom bi isto iskoristio priliku da dođe neki električar da mi ovo svjetlo popravi, da ne moram ovu više lampu koristiti. Ako može. Ajde do daljnjeg, vidimo se do neke iduće moje spoznaje.